Kini kedai kedarshan Meghalaya, bani pedeng sobhai pi baru asya ketup kubor mentah ke John Miet. Syaban paj ki kubor ki bebenyak ini pecwai kimat bakongsan. Mau ke jela ya unong yele lait luat Tirot Sing ringkat ki jingle buram bat jingbu sentiu ki kentu ki nong yelam ya ki samla ban yo ya kemen siem ke jingslor bat ke jinglen la dia jong o syak pen ko buram ke kong Rose Angelina Carsentiu ha New Delhi halor ke jing tri ba kraw kum ke nong sengkam la jong ha po shnong kedak jong ke jing pen kala ha ke digital sedang gejala ya kejing pendung kerteng ke Shillong campus kelong ke bentar banya keren bat ke Nehu halor ke Bijni kompleks ong menteri ke Senat Pulih Putih urakame sangma bat khur tak marupa orang bak gejala ha ke Powerlifting Championship ha himeji penkup buram ke MPFA halor ke jing job meningkong na ke bentar gejala ki khubor ke babanya Kejela kala rakhi ya ka lingkhu snem ka bashi spa khandai pau jong ga jingklat no u Tirot Sing sim da ki jingle buram batkin mau buram ya uni unong yele lait lud u balaya kun persha ya ka jing senshar ki pareng kini kilong ki khubor Tirot Sing sim unong yele lait lu jong ka jat bandriu KHASI ulalong usim jong ka hima nong klau ha kapor basdang jong ka spa asnem ka bakhat khandai la juteb yu namar ki kam shlo jong u banyale persha e ka jing sanshar ki phareng ki balathmu ban pinyar ya ka British East India Company ha ka ni ka singi rakhi ka ba shi spa khanai pusnem jong ka jing khlat no ute u khlawat labo iki sentiu bat la penlong ru ya ka jing sngapjar ha ka lenga jalla Hamadan yoring hep shillong kinong yalam jong ka KHASI Student Union lani ka KSU ka FKJGP bat HNYF kilay lumlang ban perkhat ya kapateng ka bane jong u. Hari Bhoy District kidakhat ka KSU bat ka FKJGP kilay lumlang ha Jawahar Navodaya Vidyala ha Nyangbari bat kila ay burom yute unong yale lait lut KHASI. Tamlay ka jing trang bagi perkhat nam tau padba ya tak jing sup Napan mentat ki mar ki mata pensuk kalai kawan ri perkhat ye kai kita cing mentoi simen handai ban yakan nam tak ti polisi ngem jui ruhai tu minister benong kami polisi bedong don kamban le no marma ri kren tang ye kai cing mentoi nam ta jong ti ringi kum kajat menriu dang ya ye le dang ya ye khun hang ni sni perthai bakandon tak cing singai bandon ka cing kermen Naman tayo kilaway, kibanwan nakaway kapateng siya kaway pang. Hamairang lapenlong ya kajing mare kum kadak kajing burom ya Tirot Sing ha kajing rakhe ya kalingkho sngyap jong utei uriu kraw bat kajing dap sanspa asnem jong kahima nong klaw. Da kajing kemen ke bakraw ki samla ki khenna shenrang bat kinthei kle shimenta ha kajing mare marathon bat jingnya cycle ha kajing jingai ka ba khatsan kilometer. Ketika jingya kop kasdang nagasnong kinchi berlapan kut no haumat Tirot Sing ha mission mairang. UMDC ka mau thad ration uba powel soklet ulapan pau ya ka jingya teli jongki padba ha ka barakhe ya ka history bat ka riti dustur jongki. Selain kita no jong sim ka sing simai kau tu kuma ka jadi ba kum jong security ya ka kita sensa ka kuma ka pau. Ngai pri figura godan na ka por ban yung ketika waktunya ya kini kisama ki habit ki sumta ka second race lawan atlet ki samto ka negara tersebut jauh jogi Hagan ka singira ki jong ka lingkhu ka ba shis pa khanai pusnam ka mensim jong Tirot Sing sim ka im ha ki do not jong kitu ki baken mau yo u ka jingele jong u kadang ye beteng ban ai mensim mi ki pateng ka penken mau ya baro ba ya ka jing lai lut shimla ai layale na ka benta jong ka Bat nakabenta ka jela, kata ka jingele kadang yailong kabakongsan. Bureau Report, DD News, Meghalaya. Ka Kong Rose Angelina M. Carsentiu na mayrang Eastern West KHASI Hills kala syak penkup buram. Ha ka jing rakhe ya ka Digital India at 10 ha New Delhi halor ka jing tray ba pla jongka ha ka kam
kum kinong seng kam seng jam hakishnong kitau. Kajing penya ya garo CSC nadu usnam arajar khatsan kala ye kijing syakri bakong san nadu ka kambang hadu ka telemedicine bat kala play ya ka sanitary pad unit hapo ka stri swabhimant ka bala penklan ye ki kenthei nong kendong. Menteri ka sarkar pedeng Ashwini Vaishnav ulai ro ya ka kum ka dak jong ka jingkala ha ka digital ha ki jaka bajngai jong gari India. Kasarkar jela hakaski balang kelapan dikna bakala sedang ya kejing penrung kerteng na kebenta ka Williamson Sangma State University. Haba pentip ya kene Menteri Katanat Pulih Putih urakam Sangma ula ong bala sedang ya kejing priang jong kene ke skul ba jong ka jela bat kejing pentrei kam kadang ya syaprang ban sedang ya kejing penrung kerteng ya ke Shillong campus ru. Ulapan pau kejing kermen basyan on sapoi syakarai hapadeng ka sarkar bat kanehu. Kaba ailat ikijing Pulih Putih ha Shillong ban sedang no na bijni kompleks lai ingkra ka sarkar jela ha ke beningkong kala itu ya ke bijni kompleks kum gajaka basipor ban ru ya ke Shillong campus Henry ya kane ka rai la tuklar do registrar ka nehu ubala ujo da ka mukaddama ha Meghalaya High Court. Idea to settle in a mediation committee, so yeah, definitely we will move ahead with the setting up of the committee and to solve across the table. I think very soon this should be I'm settled out of the court, looks like. So because at the end of the day it is for our people only. So we are working hard to get all things done. So but in the process the admission for the state university has already begins, as well as the admission for the first Shillong Government College is also already begins this year. Ka sarkar jela kadang penkre ya ka standard operating procedure lane ka SOP na ka benda ki kena basya pak Pulih Syabar ke jela. Hadin kijing sngokia balapan pau da ka chairperson ka SCPCR ka Agatha Sangma. Haba pentip ya kane ka Agatha kala banjur ya ka jing don kam jong ka sarkar banlong ka besimkia. Khamtam hadin ka jing ja basngausi jong ka jingyap ha ki jing bam balong bi ha Bengaluru. Haga bezdang jong ni usnem ka commission kadang weng ru ya ki kamrunar ki banang kiu persya ki kenthei bat ki kena lingba ki program pensngau tho ha ki skul bat ban but din ya ka jing syakta jong ki kena ha ki jing tho ba pensneu ha ki social media. The fact that there's more presence of social media, a lot of content is forwarded more easily. So it could have been happening more in the past as well. It's just that we are more informed about it now because everything gets viral, you know. Doesn't necessarily mean that it's happening more, it's just that it's being reported more frequently. We as a society have to come together and be more supportive. If there is a violence or if injustice is being done, and we know about it, we must also report it. You know, as a neighbor, as a relative, we must report about them and make it more acceptable for people to, you know, make it a more conducive environment for people to be vulnerable. Menteri Sarkar ubak kermen Shillau lakin tu banbo dak jing pensitam ka bakam ting persya ye kinong khai drok nang banla bante lakam ye ka jing kieu ka jing kerni di drok ha ka jela. Ulapan pau ru ye ka kli riat kum ka wei ne ki kherdop bakong san jong ka jing wan jong udrok. Ulapan pau ye ki jing ban bot din ye ka jing khai drok bat ula ban kya ye ka emlang ka salang ban long ki bay teli ban yakhun persya ye udrok. Ulapan pauru ya kajing sngau kia halor kajing kiu jong kajing pendan kam ya udrok kam tam ha East Giant Hills bat laken tu ban bo ya ki CCTV ha barok ki jaka rung bat ki distrik ha kaput ban tek lakam ya kajing wan jong udrok. But East Giant Hills one only but not the only. There's East Giant is one route but not the only route that drugs can come to our state. So we have to think and then take a proper action where even the other route also should be well protected. Otherwise, if you concentrate only East Giant Hills, what if it comes from where else and they sell it to East Giant Hills? So I am here not to blame anybody. It could be from anywhere, and whatever we have also is good enough, but it will improve more by having CCTV camera in different locations.
Kaying bishar hasilong hnen kasngi kala teng ya ka hukum jangka halor ka jingkerpat jamin ka bala mudoi da unong ya sat ai udve Sharma na ka bentau Silom James subalapan i hakmat kaying bishar Usilom James way na kinong sya kenok don ketilang halor ka jing sya penyap Raja Raghuvanshi hasora ula sya set patok haduk khat sausngi Lakiam yu namar bola penjat bat bore ya kisaki ki ba kongsan ki ba kentop ya ke pistol ki tiar siat bat ke pisa ke bala ya tho bala shim na ka pla ka bade jong ka Sonam Raghuvanshi ke bala syak kenok lang shwai ke ne ka kashiri kala ai jamin ya armut na kinong syak kenok lang ubal bir akhir bar bala tip kerteng kum ubalu bat ulo Tirot Sing tomar Cleared about that we are innocent in this case and we can't have a kind of information about this case. My client is very innocent and we are praying this in a court. Just in the conversation, I will tell you like that. It's a part of trial. The pendency is going on. There is a no order passed right now and nothing is being given a date or anything. Right. Ka East KHASI Hills Local Taxi Welfare Association kalapan pau ba kadang hab ban syemia karai ba khaddu halor ka jing terwa jang ka sarkar jela dangshen ban wan ra ye ki kendon thamai ki babatha ya barok ki kali kamai ban pen iya ka kirteng jong unong nya hakmat jang ka kali kani ka jing terwa ka balapen bana arsngi menshwa du menteri ka tanat jongok kai perthei uba pol lingdo ka temu ban wan ra ya ka jing shngan jong ki nong lek nong wanda ka ba pelong ya ki nong nya kali ki badon ka jing clear. Presiden kasenjuk uba wan don bok jerwa ula ong ba kajing temu jong ka sarkar ban pen bet renti iki kendon na ke benta kinong nya kali kamai kalong ka babyang wat lakat taru ula pen pau ya kajing ngau kya ba kane kajing temu kala ban hap syabar kajing pet jong ka Central Motor Vehicles Act khat khandai spa prapopra ula banjur shushu ba kajing penti kenai kajing shngan jong ki pat ba kan kham bentoi lada ka sarkar kan bo iki pulit penyat kali baro shisngi banya ka ba penjari ki kendon thamai meeting ka bakan khat naglang sarkar namar ba karkum kilat pathai khobor ki bangi ba naglang menteri badi pet ya kata tourism uang unsa khat yang ikasian tengin saya terah kata meeting but hadir yang kata meeting saya sim yang kata rai ka bakhado langin pedang lane em Kementeri Ketanat Karep Keriang ke Kong Amperin Lingdo kalayro ye kijing trekam jong ka NABARD halor ke jingla jong ka bente lakam halor ke jingwan buhai snong ne kijaka kendong sikijaka sor haba ai jingkren hal lingko ke basa pusau jong ka jingseng ye ka NABARD kalapen pau ye ke jingla jong ka NABARD ban penne yakinong shong snong hapo kijaka nong kendong lingba bon ki kam jong ka ba kentop ya ka jinge treilang ban kintiu ya ka jinge treilang Hakajuk kepor ke Kong Lingdo kalapan kop buromru ya ka Primary Agriculture Credit Societies bat ya ka Integrated Village Cooperative Societies. I am very pleased to know that 25 farmer-produced organizations have been promoted and supported by NABARD in Meghalaya. You're not helping the government. You're helping the farmer gain better market access and collective strength. This is not a story about the growth of a government. It is the story of the growth of a citizenship. Haka kelip mat ke bapen sengau sarong ya ke jela bat ke rihi barok ke wei u Dr. Sajid Nagi unong yelek kai powerlifter bapau na Meghalaya. Ula yok ban kur ya katak marupa haka Asian Pacific African Classic Powerlifting Championship. Kebalalong ha Himeji, Japan, nado kan rio terik hadu ka khatlai terik unaitung arhaja arpausan. Haka baula mi khmat negeri India haka kerdan Master 3. Kani ka jing job jong Dr. Nagi, kade ka jing job ka bandingkong na ka benta ka jela. Namar 4 don weru unong yelek kai na ka jela uban yo takma ha kani ka kerdan jong ka jing yakop. Kum ka jing itu ya ka jing job jong u ka Meghalaya Powerlifting and Fitness Association. Kalapen kop burom ya u ha sning. U Dr. Sajid Nagi u basak ha Police Bazaar Shillong, u deiru unong hikai bala syong tait jong ka St. Edmund College.
Mentang ini pe kajing long jingman kasui meneng hatura. Kajing kret kalong 40 degree Celsius per kajing shet kalong lai po a degree Celsius kajing sengam kahau kalong nyau pun rio na kasispa kajing hap slap kalong 0.5 mm. Haba pai pat shenong ba shilong kajing kret kalong khat kandai degree Celsius per kajing shet kalong 40 degree Celsius kajing sengam kahau kalong prap kandai na kasispa kajing hap slap kalong 0.1 mm. Kabaju waipan kajing kret kalong 40 degree Celsius per kajing shet kalong 40 degree Celsius kajing sengam kahau kalong kandai pesan nak sispa kajing hap slap kalong 1.0 mm. Kalak bendon kajing hap slap ka bamelu mela bat kajing tiet upertat haki bebon ki jaka hatura shilong bajawai. Shawan poi shaka bekut jaka tup kubon ni pek biang sai sini kemat bakongsan. Ken mau ke jelaya unong yele lai loi Tirot Sing ringkat ki jingle buram bat jingbuk sentiu ki kentu ki nong yelami ki samla ban yo kamen siem ke jing shlor bat ke jinglen ladi jong una ke benta ka hau Sharp penkup buram ke kong Rose Angelina ka sentiu New Delhi halor ke jing trei bakrau kum ke nong sengkam la jong ha poch nong kadak jong ke jing pen kelah ha ke digital Sedang gejala ya kejing pendung kerteng ke Shillong campus ke long ke benta banyak keren bat ke nehu halor ke BGD kompleks ong Menteri Ketenat Pulih Putih urakam sangma. Bat kurtak kebar rupa orang bak kejala ha ke Powerlifting Championship ha himeji penkup buram ke MPFA halor ke jing job banding kong na ke benta kejala. Kepala ketua ngilap Aisyah bekut jang ketua kubur jengi betara janmit hadu bengini syambiang bat pila syaik sengi kublai pi bara. भावना के बारे में कहा और ये एक बहुत अच्छे समय है